Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Karbi Anglong Autonomous Council atum ke klempon ke chokche pathak RTI jokpon ang kokpo pusi korsing timung pen ningje pon. Sonsi Phuloni Circle Office athengno along phai kunini phai kri siarni APHLC songpen sit in demonstration kache song ponahut APHLC songpen korsing timung pherangke thengno kaningje pon ke 400 crore pathak hamphanga song atum ke dam tangani pinangan ningje ponlo Bonta, Karbi Anglong Autonomous Council atum piniarni anta council atum than thiktheda lopusi kursing timung pen pherangke thengno ningje pon Lapen 2 kaningje pon ke laso pathake kethek thelo pusi jongpon lapen laso pathak RTI jokpanang kok pusi APHLC klembang phu kursing timung pen so dak pen pherangke thengno ningje pon Stop 400 crore punya pani si pinang hamphang so ningla pina council tum kithan mang thek theder lo kasi council tum dakta isia failure lo council tum dakta ke thek dia hala tum extra fund 400 crore pata non nitum isi RTI bang nitum non jok lo so RTI teng pension nitum ke claim po jong jalang tum paklang thek the fulo tang nitum ke case ke pinang kok itu case pilegi laso case long tum malang tum komane jail dam thol hai ke adai gel banghala kang sai dam siklem bulake court tum siklem bulake nitung lam serle Komada bang phu phansi sungkon labang so RTI ke yok RTI ke jok long mange kopi mange klang hala siklang po mati di tapen kopi report kipi ma chok ke mahanak siklang po joji All Assam Kharya Mahasabha 2024 Indeng Trok Kebra Sirkep Mahangke Thekani Kepaman Pon Phai kunini phai kri si pen krik Sirkep Dhansiri constituency Keparlo Daldali Nathe Nial Christian Bastialong All Assam Kharya Mahasabha Dhansiri Regional Committee atumpen Indeng Trok Kebra Sirkep Mahangke Thekani Mesen pen Katalon Pon Lason si Alihya Manapeng pen Kachetong Dun Nicholas Ba AE KMCC Aphan Intomani Ponpen Ada Por Phaisir Keba Por Malom Pen All Assam Kharya Mahasabha Alama Mate Flag Hosting Ajai Mexitami Chief Guest Nicholas Ba Pensi Intorpon Lapen Por Phai Kepen Dun Mai Phu Prem Uday Pensi Mai Chipahem Phu Ponsi Mai Chingpon Labang So Mai Long Ke Ong Dung Man Pen Kidu Ke Thikiding Atum Chetong Dun Lapen Ahin Ahin Pen Halloween Pen Chetong Dun Si Mai Mission Meet Pen Mai Pijut Pon Tangte Pherangke Thengno Kaning Je Ponalam The Arju Ponsana All Assam Kharya Mahasabhar 39তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে আমি এই ধনচিৰি ৰিজনাল হিচাপত ইয়াতে আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু এটা প্ৰতি বছৰ আমালোকে 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে এইটো পালন কৰোঁ আমাৰ খাৰিয়া জাতিটো আমাৰ আদিবাসীৰ ভিতৰত এটা খাৰিয়া যেনেকা মুণ্ডা উৰাও ho ভূমি সান্তাল ইত্যাদিৰ ভিতৰত এই খাৰিয়াও এটা আমাৰ আদিবাসীৰ ভিতৰত জাতি হয় আৰু আমাৰ খাৰিয়া জাতিৰ নিজস্ব ভাষা আছে আৰু এই ভাষাটো আমি অসমত বহুত জায়গাতো বহুতে হেৰাই দিছে কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলত এতিয়া আমালোকে সেই খাৰিয়া ভাষা সম্পূৰ্ণৰূপে কওঁ আৰু এই ভাষাটো আমি জীৱিত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু খাৰিয়াবিলাকক আমালোকে গোটেই অসমৰ খাৰিয়াবিলাকক আমালোকে একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমালোকে চেষ্টা চলাই আহিছোঁ আৰু অহা দিনবোৰত এই জাতিটোৰ কাৰণে যিটো সংগঠনবিলাক বা এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক গঠন কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা এই জাতিৰ উন্নতি প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে তাৰে ভিতৰত যিটো এছটিটো সদায়ে আমালোকৰ মানে ডিমাণ্ডটো হৈ থাকে না আদিবাসীৰ ভিতৰত অসমতো যাতে আমালোকে এছটি পাওঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ আন্দোলন বা আমাৰ ডিমাণ্ড বা আমাৰ অনুৰোধ অব্যাহত থাকিছে আৰু থাকিব গতিকে আজি আমাক ভাল লাগিছে যে দিনে দিনে আমাৰ খাৰিয়াবিলাকে শিক্ষিত হৈ আছে আৰু একত্ৰিত হৈ আছে তো ভৱিষ্যতে যাতে আমালোকে সকলোৱে এক হৈ জাতিৰ উন্নতি কৰি যাব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ খাৰিয়া জাতিৰ ভিতৰত 9টা জাতি আছে 9টা টাইটেল আছে উপাধি বুলি কয় 9টা তাৰে ভিতৰত প্ৰথম হ'ল
যেনেকৈ ডুংডুং চৰেং টেটে বিলুং কিৰ আৰু কেৰকেটা টপ কুল্লু 9টা হ'ল আৰু বাআ এই 9টা আমাৰ খাৰিয়াৰ ভিতৰতে 9টা টাইটেল আছে নিজৰ জাতিৰ নিজৰ টাইটেলৰ ভিতৰত কোনেও বিয়া কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ ডুংডুঙে ডুংডুঙক বিয়া কৰিব নোৱাৰে বাআকে বিয়া কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অন্য এটা টাইটেলক কিন্তু বিয়া কৰিব পৰা যায় এইটোৱে আছে খাৰিয়াবিলাকৰ চমু ইতিহাস Kangbo data hem konglong puthot kachilong thulapen kangpupon data bangphu raikom sai khierideng kachingna kangbora tok biaro maker ramterang ahem konglong kedamtang ni phainer kepani kanghu pona bangphu puthot raikom sai khierideng kachingna inot bikrom terang arong longnet terang arong alangli longnet pen paklong kam mati bilukhat an sai kachong da dunchi po men pen hem pen barlo sida alang lining ka hingno da ka jo sai kang da dalar inut ram terang ahem konglong mati bite inku pondat si ka jilu lapu sona hot ahem konglong abang phuvek lapen he misi sitame kamatha sung krunglo lapen kang hu pondat ahem konglong registration number AS09H8580 lapu sona hot men ahem phua tum vek pen raikom sai khiadung pate bokdam si FIR pidam igdalo lapen raikom sai khia tum sitami amina sai cheklem si puthot kang botang ahem konglong palong thusi hem konglong ahem phuwe ka phan hodai thulo pusi nilituma pherang ke thengno nang paching nang li rong ke kamera tok biar kopi ko son ben sila nang li gari kang boy chok ni ke la kai ki mata agari ahem dolo la da gari ahem long si atempo pen ihum ni chot gali la sot abai ke ong su kali hodai ta da sin ni tum ke lang roi parai mat gari ti konun ide de ingke la da si biko kok lo ingke anadin pen da la son si bon pujal hai ini tu ing bui pucin ni ingke la son palni si hukul bal alni pen biko pen ingke huni bal ni bujar che wangi pulo baro baya tem lo ingke men mat ingke so gari vedel analu kang hu pon ve ga au so men ko pula bikrom terang tu arong ke long hit terang arong no nang li tung ke chelong dam ko nan si long hit lo FIR pi ke da mana me ko lihat lo ni tum ki pia da da the ke agari long le no mu so agari accident am deta ni ke gagos oke po mun phanang net tek na po jalo ti sa la si ni tung ke gari te long le no la so agari a join ni pen pote mun phan si wang ji ku ko lam le la si ni tung ke kes pi paprang chok kena kamane depan ke wanong ke di kena rega phan da wanong lok lo der ani ke kometu ani ne hukur bal anong vi pu sao tu kelong ke pini oke long ke pini lo ahem si long dam ahem si long dam lo ahem kali mane rensing timung ahem si long la tum si pa nam lo tulis sumdang serap nam ma oh kado ba we song tum la aru chirum tum den kado ba we se di chirum chiri den si pinini jang Karbi Anglong wathatlang so along khuspo kitab kangpupon bangso kitab kangpupon lake lakhai si duaram la constituency wathatlang so locally Prabhat Chandra Taro KAC alangli reading pensi bangso kitab ingpupon lo bangso khuspo kitab kitok pon laki rana kafla lapen kabonda pon tutu kuar alangli tumpen tok pon lo bangso kitab along laki alangli Ananta Kumar Borasi alangli kaya lamo radaphan tok langana thu ki japon lapen alangli kaya lamo pathak panong piponsi bangso kitab pini ingpu pondo bangso kitab ingpu ponsi Ananta Kumar Bora alangli arideng pen pajir ponlo mate alangli phan manpeng chipi ponsi alangli pirthe nangha chearni mate amhang ke thekani pu hok ponsi pini bangso khusbua kitab ingpu piponlo bangso along manpeng pen kachetong dut local Prabhat Chandra Taro KAC Dilip Duara higher secondary principal lapen pregjam ke thikiding atup chetong dun wathatlang sopen khoya tisu Karbi Anglong news